Gdje se ljudi? Ovdje Alex. Danas ću vam pokazati, to jest, jedan vrlo, onako, dobar trik u Minecraftu. A to je jedan trik kako skupiti semena mnogo brže. Sad ću vam to pokazati. Evo, uzeti ovako kosano brašno koje se dobija od kostiju. I ovako samo na običnu zemlju stavljate da biste stvorili cveće, pa malo bi umrlo ovako. A najbitnija je ovdje trava. I sada pogledajte. Kada ja budem postavio ovdje vodu, zašto ovoliko laguje? Kakav lag, čovječe. Evo, sada ja postavim ovdje vodu, a ona će se uzjuriti na tamo. Ne. Zašto mi laguješ? Postavimo ovdje ovako vodu. Hajde. Evo, voda ide na dole i ovdje su se sva semena sada stvorila. Samo što ih nema. Samo što nema nijedno sve. Nešto vidimo se kada budemo u nekom drugom svijetu u kome mi neće lagovati. Gdje ste ljudi, evo nas nazad. Sad ću vam pokazati u jednom mnogo boljem svijetu u kome mi neće lagovati. I evo, kao što vidite, semena se ovdje stvaraju. I pogledajte, samo dva semena smo ovdje dobili, evo treće. I tako. Ajmo postaviti negdje da ima puno više ove trave, tu na primjer. Ali ne da ide na tamo, nego da ide na ovamo. Tu. Evo, kao što vidite, da voda će ovako da ide. I evo ga jedno seme, dva semena. Evo i cveće. Uzima tako neke, evo još jedno seme. I evo, hajmo ovdje još da postavimo, tako. Eto, sva semena se ovako dođu do mene. Evo ovdje okeana lave. Ne znam da li će tu upaliti sa lavom. Hajmo vidjeti. Znači da neću upaliti sa lavom. Šta se desilo bilo? Aha, bio sam se zapalio. Ali bio je neki bug. I bio sam se mnogo kratko zapalio. Evo sad ću vam pogledati ovdje. Tako. Evo, seme. Evo tamo još semena. Pa ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Bit će i ovakvih stvari, puno će biti ovakvih stvari. Jer želim da vam ovako pokažem neke Minecraft trikove. Idi krava u... Maš krava u lavu. Ej, ja ubi kravu. Ej bre. Evo, pogledajte samo ovdje koliko semena ima, evo ovdje još semena. Pa ljudi, ćao. Yeah! Yeah!